Ukhulume kwacaca, uNkulunkulu wathi singamdzabukisi moya longcwele. Leni nguye umholi wakho, nguye umholi wami. Mase udzabukise umuntu lokukhomba indlela, sewusele wedwa kanzi awuyadi indlela. Kanzi awadi nethi kumele uthandaze kanjani. Kanti phela nguye lokusita ebuthakathakeni bakho emthandazweni. Mase udzabukise yena, you will struggle. Utawukhanza kulukhuni kuthandaza. Ukhanze indlela imadima. Ubohle uhlola kuthi hayi man, yini emthandazweni wami ngazuthi angiflowi. Lengisa Davide lo wathi Nkosi, noma ngemuka konke ngiyacela ungangemuki moya wakho longcwele. Singwaselisuku sakavuka udle. Asisithole encwadini yamakhosi ekuqala sahluko 17 verse 19 na 20. Elija wamphendula wathi, letha lapha le ndodana yakho. Wayithatha etandleni talo mfelokati wayigona. Wakhuphukela nayo ekamelweni lelisetulu lapho abehlala khona. Hayi la bekadlela khona nje, kepha lapho bekahlala khona. Wayelalisa embhedeni wakhe, wase uyakhala kusimakathe wathi, awu simakathe Nkulunkulu wami, sewubehliselelani bubi eti kwalo mfelokati, cela udwebele futhi, lese ngihlala kakhe, ngekubulala le ndvodzana yakhe. Angathi kuthi indvodza yalo mfati beyibulewe yini kucala, kumbe bekunesifo lebese sisele kule ndodzana. Kepha-ke nyalo lo mfelokati ngekufa kwale ndodzana kufike lusuku lolubi. Utawukhumbula kubase-Efesu 6 kuthi wasihlometa ikhali nje kuze sitokulwa sincobe. Sithi nangesikhathi sesilwile sikhone kuma ngaleli langa lelibi. Hey, emalanga bafana isihlobo sami. Kukhona letinye tinsuku la ubona khona ukuthi hayi mangivelelwe ngiloku ngidawulwa ncobe kanje. Kepha kukhona la khona kuvele kuthi cincong, kuthi ngci, kuthi ngenda njani. Lilanga lelibi. Yini leyasita lo mfelokati kuleli langa lakhe leli madima, lapho sitha bese sithi enkho khona, lapho sitha bese siva ngazuthi hayi kumnanzi kulanza imiphefumulo yebantu kuleli khaya. Njengalo Heya athi angathola linye njwele utambona phinza buya futhi ngoba uyacabanga kungenteka kunalamanye manjwele. Yini leyamsita-ke lo make? Yebo, kwekucala siyakhumbula wapha inceku ukudla, kepha nginaka lokuthi wenda sendo labe ngakacelelwa nekuthi angasenda. Umprofeti bakathandaza akakhothanga kudla, wabe sewukhotha lesendo lasenda ngetulu kwekudla. Wakhotha indzawo, wenyukela kuyo kucala, wathatha lesithumbu waya ekamelweni la bekahlala khona. Uyabona lesento semusa lo sendela labanye, ngula tindo takho tiyawuphinze tibuyiswe kuwe khona. Kwase futhi lo mprofeti uyakhotha ukuthi Nkosi, mina phela sengihlaliswe ekamelweni lelisetulu, lobubi abuhambe. Naku lengushoko kuwe, yenda indvo lengetulu kwalokucelelwa yona, nento leyendiwa ngilabanye. Ungatibeki ezingeni lalabanye, stand out ngetendo takho. Kwesibili, yenda indvo letawukhothwa ngawe emthandazweni. Kungakhothwa ligama lakho nje, kepha kukhothwe lelo kamelo lakho lelisetulu. Leyondo lesetulu lephakeme loyendile bangela abantu bathi mabathandaza bakukhothe ngayo. Amen.